Ada johar yang idro kalau channel re तुम सब्सक्राइब तो उनपे तीन दो आबार ले चला करना आयमा दिन पर बापला उड़ा आयमा दिन बोलते तो आयमा बापला को ले जम बड़ा कदा समय तो व्यस्त था कारण ते वीडियो तो बड़े बना दाड़ा तो तीन दो अड़ी सतो व्यस्त था भीतर रे हम वीडियो ले बना दा उनका तो चुड़ी को बहाव करना कुड़ी गोटा और ले चला करना अंत बापला उड़ा हंते हमते बापला उड़ा उन्हें ले जम कदा तो हमते ले चला करना उन्हें ले जमा तो अले कमी गयो ना खाली ले जमा ओंडे बाले बिलियन ते ओंडे ले जमा नितो हैं कते कुर्ती का बात सदा अडी मच बेंगार को बिका बेंगार nanti tamak ku sadai kana ana ondai bang do bakula itu malah barang jahana gi huyu jom nyam hai ge hui cikai am tere ngai hor ano ko ek no juk tarik ko tihin 9 tarik tihin 8 tarik kana se 9 tarik kana ne din re judi ape jahai ale se pe hei len emne hei kan khai bakula jomku ta comment per le ya he ठीक है मत पे दला टेक पियाले भाइरल पियाले माता बना बापला ले हेना ओने ओंडे बापला हा ओंडे नेल तो बाग नेल जमक ना पासे सेल्फी के मते सेल्फी दा दुर्बल कैमरा कान ये नहीं तो माता बे बापला बोलो कते जहाना हुई ने खाई हुई अब खाई तो बांग को जाम
Kamera chalo dah lah bontok dah. Kayak masa renggai hor. Nak iya tu. Iya, jamnya ada ya. Berarti ucok tak. Hehehe, halo Amia. Sam lagi. Ayo nyala ayo. Cukup deh. Hatlah ada keluar kade. Nanti aku cala coba kan dia. Aku cakap nak cepuri ku. Oh, cala. Oh, anda ceburi jodoh kan? Oh, chapra kan? Oh, chapra. Ini coba. Aku nyawa mana ini kening ke berapa? Gua nyawa, tinggi, nyawa kamu. Kalau dia pihak punya beda ikan kai. Jangan pernah pun.
ko nyal yang mana ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱠᱮᱢᱮᱨᱟ ᱢᱮᱱ Aima bapla ora le chalaon la mite baria pia kan aima dala chur kate entol le mudha kana ora sei ar ora chala somoy ge han te mite bapla ora ria bapla ora kana se che kana box sale anjum kana dhakas dhakas to na be cinta na chala le se bang to baja kana 8:25 to ya kana muja khoi dhuma tuduk kana inda ya dhuma ma automatic mena ado ma tobe to inya blog do ongka gi coba kena pasai bapla ora do babun chala pasai bapla ang pala do pe ya ba hok hei ana do penyang nyang ha hei ala ya Facebook pe hei jo hei ma tobe yar